BIAG Ti Tao. Hello gagayam, kumusta kayo manan? Welcome kayo kanayon dito YouTube channel JENA ALMOITE DRAMA. Sa bali manan nga istorya ti may sagot ita kada kayo, katitayin tayo nga ruden denggan ti episode 3 to 4. Dito'y drama tayo. BIAG Ti Tao. Ma'am Wendy, mabalin ka di tagsweldo? Agawit ang kami di dyan lugar mi. Tayo nakikan italawans din na. Sure, Sir Gary. Kan ka, ano nga rot nga iti sublim? Inton bigat mo't lang, ma'am. Sige, mabit lang nga rot Gary, ha? Alaik ti sweldom. Ay, si kamo gayam Gary, anak ko. Ay nasaya at nagawid ka. Aday padamag kukin ka, anak ko. Ha? Anya day tanan, ha? Malala, sumarag ka pa'y. Ay amaw. Ada sa balay, amang sarsarong ka rin dyan, ubyam. Ha? Sino na nan? Ay, hindi ka amaw. Ang madamo lugan na. Napinta sa lugan. Kan madlaw ang inginain. Anya? Ang mga nam amuna lang, wano kabagyanda. Madamo na kang ngagak nga agar-aram ka no day di alalaki kan ni Elisa. Anya? Gagangay na anana. Tabalasang kangarod ni Elisa. Kan napintas. Iso nga adutag kursunada kan kwa na. Ngam adakan na nubyo na. Rebeng na, sana nga agawat iti agaram kan kwa na. Dakkel ti pa nagtalag ko kay ni Elisa nanang. Patsyak adinak to isukat day jay. Gary, nagawit ka matgayam? Wen Elisa, takailiw ka man na makita. Anyan? Nagkita tala din na minsan nga aldaw. Kailiw ka nga ron manan. Noon pa palam, rumwarta. Hinta mga ni Tiruar. Uray iti turo-turo lang. Sige. Sikati makaam mo, Gary. Man ka ni Lisa. Iti mo't cellphone mo ti ayan ti imatang mo. Asino ti kachat mo? Ay, pasensya kan, Gary, Ay, chat ngamin ti gayam ko. Dandan niya akong malpasamangan. Ngam di ka pa'y nakarugi. Sige. Mga anak matan, Gary. Ay, adaman entay lugan ti bang sarsarong karkan ni Elisa di taparaangan da. Ay, ti lalaki. Nagadaw ti indisaag na. Dada. Anyang nga taday jay. Makansamo ti daduma. Dapay nakabigao. Wan. Makansa ti daduma. Nagadaw nakarkartaw nga hindi sag na. Nanang! Tatang! Umay kayo! Tulungan tayo ni Edmond namang ibabang kadagitiing sampat na. Ay dyan ni Elisa. Tulungan nandiy lalaki. Dana. Apay gaya kas jay. Kasta unay mo, ita panang welcome na. Iti dayta nga gar-aram kinkwa na. Anya nga iti kaya ta sa wunday ta. Adda nga tama, panaggusto na. Iti dayta alalaki. Ay, Mare Belen, umay kanto di tabalay intun malam tamang rabi itayaw. Apay, anya to kasyon, maripilang. Birthday nila kay. Kakaisuna nga danang sponsor iti birthday na. Umay kanto Sige Mare. Numayak to. Naimbang man danang sponsor iti kasangay ni pare. When Mare, inisponsoran tayo agar-aram kin ni Elisa. Ay, sige Mare, tanak pawisan dagiti daduma kakaro ba? Na.
Apay ngay akas jay da maripilang. Amuda mat nga agayan ayat dagiti anak me. Agam, apay, kasla pag-aayat damat apasang bayan da jay lalaki di ta balay da. Ganda, supayan tinaggastaws para iti panagkasangay ni Pari Karnaw. Na. Aniya ti kaya ta sa wunday jay. Hello, Nanang. Nakaawag kayo, mate? Ayan ako! Kano ka nga gawin? Jack pa mo, Nanang. Apay ka di. Ay kwa! Kanayon gaminan nga umayjay dalugan na nga gararam ka ni Lisa. Kanayon na makita tilugan na nakaparada jay paraangan da. Anya? Kanayon pa yan, ti okasyon ni jay balay da. Kaya lalagay ti agas-gastaws. Anya? Anak ko na kanakaw. Nasaysayaat no kasaritam jay nubyam. Damagam no apayakas jay ti trato na iti day jay lalaki. Kanayon da gamin nga kuyog gamapan ni jay store. Anya? Sige. Agawid ak numalam, Nanang. Why nanakaw? Umay ka! Ay, nasaya at nagawid ka, Gary. Wen, takailiw ka manan. Kan awisan ka. Tayin tamanan mga nitirwa. Ay, saanan? Ay, naumak nga minan amang mga itituro-turo. Ha? Pasensya kan ha. Ngam ada ngamin mangiliblibre kanya kitikla sa restaurant. Kanayon amang i-shopping kanya. Sino ngay dayta? Pasensya ka na. Mudyak may paida kita. Tamo mat. Nakura payak lang. Basin lang ti sweldo kiti trabaho. Okay lang. Maawatan ka, Gary. Ada na patag nga ibagakan ka. Ha? Anya dayta, Eliza? Di ka kaya tapang namnamaan ni Tiawan. Lipatan na kon, Gary. Di kan ay-ayatan. Anya? Eliza? Di ka kumamatagsaw iti kasta. Diyak kaya't ti marabak iti kasta. Saan ka arabrabakan? Pudno ti bagbagak, Gary. Eliza, anya ti nagbasulak. Pakawanan nak no da nagbasulan ken nagkurangakin ka. Awan basol mo. Siyak siguro tayan ti problema. Ngamin, nagbaw-ingak iti sa bali a lalaki. Anya? Sorry, Gary, ha? Ngam, inaklon kon ti agar-aram kanyak. Gapo ka ti tabak lang day ti lalaki. Idinto tas siyak nakurapay lang. Masapol nga agpraktikalak, Gary. Narigat ti panagbiag. Uwan, aklunak, may sa ti kinabaknang na anangayatak kan kwa na. Sorry, ngam di mo maipaiti sapsapulak. Kayat ko ti guminawa. Kayat ko ayaon nagiti dadakkel ko iti rigat. Iso maawatan na kuma. Tamom no kasano ti kinarigat ti panagbiag tayo di ti lugar tayo. Saan? Diyak kaya't ngagsinata. Pangasim, Elisa. Ay, ayatin ka. Diyak ka pa ilan numapukaw ka iti biyag ko. Maasi ka kumamat kanya ko. Ay, di nakarakupan, Gary. Ala, pumanaw ka na. Kat maudin da ito ayo umay mo dito balay. Elisa! Gary, agsangsangit ka kadi? Saan, ma'am? Medyo agpanatahak lang. Di ka naglibak. Apay, anyat pagsangsangitam. Ada ka di problema? Tinasayaat. Isartag mo pala ang tilugan. Wan, ma'am. Apay, Gary, anyat problema.
Ibagam ko ma, tapno matulungan ka. Sininaanak tinubyak. Mamuendi. Nakurapayak lang amin. Isu ngayon sukat na kiti baknang. Anya? Ala-ala, hustanan kari. Di ka unay agladingit. Nalabit, saan ada kayo tinaikari para ititunggal maysa. Laglagi pong kumakanayon, nga amin ang mapukaw at dalat ta kasukat na. Pasensya ka, ma'am. May ramraman ka niti problema. Awan anyaman na. Mawatan ka gari. Ngamin, nagdalanak matitikas ta. Amum, napadasak mat ti mapaspasaram ita. Iso nga amok tirik na ti mapanawan wenno may sukat. Malala, isadag mo laeng dito'y abagak ti panagsangit mo, gari. Bareng maalay ayan, tirik na. Mare Belen, umay kanto no kasarda Elisa agkasardan itinobyo na. Ha? Inton umay alawas ti kasarda, Mare. Aya, Masapa kanto atap no may matangam ti sibubukol a seremonya. wud mare. Ay, sige nga raw, panawan kan ta dapay gatanga kay J-Star. Ay, talaga nga awan rik na dagita tao. Kaslawan anyaman na lang kadakwada ti panangisinan ni Lisa iti anak ko. Ay, anya nga raw. Nakurapay laeng mutpiman jay anak ko. Kaasimot ni garay. Insukat ta iti baknang. Ay, sapay ko ma. Tama kay liw-liwag adagaws jay anak ko. Masansana na marabyan kayo kinigari asumang patwende. Papapalan niyo. Adadadarayan mi nga okasyon, papa. Diya mo no nagbidutak iti daytoy. Ngam, adda mapalpaliw ko iha. Papa? Kasla nasingad kayo launay iti driver tayo. Ha? Apay, papa. No, kas pangarigan lang. Di yu ka di kayat. No, agbalin kami anasingad ken ni Gary. Diretsa na Wendy. Adda ka din nagkinawatan niyo ken ni Gary? Sapay kumata saan kayo nga agungat, papa? Sapay kumata mawatan da. Adda ken awan lang ti sungbati sa ludsud ko, Wendy. Di ka nagpalpalikaw pa'y. Uwan, papa. Agayan ayat kamin ka ni Gary. Anya, sigurado ka? Agayat ka iti may sa a family driver. Awan makita ka da kasi ti dayta, papa. Saan atubang ti estado ti panagbiag ni? Akin ninayat kami adwa. Sa bagay mo't kiti Ngamne, kita di ka pa'y laagtar-tarasudos. Tingitinga malayong bag-trick naman ako. Tapunawan to ti pagbabawyam. Tanarigat ti mailawaan. Laglagi pam, linukudakan iti naminsan. Nasingpot ni Gary, papa. Patsak adin to alilawan kan pagladingitan. Diyak ni namnama akayatem tikas kanyak. Amay salaan ako rapay, Ma'am Wendy. Di na ko nawagan iti ma'am. Taagayan na yatan, Gary. Mabambay na ken ka, Wendy. Nagbaknang ka ngamin. Itintutas sa akin, nagkurapay lang. Saan nga umdas dayta apang ibasaran itinapudno a panagayat, Gary? Basta, kasken ka ti kayat ko nga agbalin nga asawa. Tamo, di na to alilawen. Ikarik Wendy. Ag may masaka lang ayat aging gatong palbiyak ko. Di kan to pulos paldaangan.
Aramidag amin apagayatam. Ay ayatan ka, Wendy. Ay ayatan ka mat, Gary. Itatag-asawatan ken amumot ti pasikot-sikot dagiti dadduma a negosyo. Italig kon ti dadduma ken kagari. Ngamin, diyak kabailan no si syaklaeng ang mga sikaso kadagijay. Nakapsot mo't ngaminan ni Papa. Ta adun ti rikrik nain na itibagin ha. Ang yaman ak nagtalag kay di kabala, Wendy. Wen, amok a kabailam ti ipaaramid ko ken ka. Agtalag ako na ken ka, Gary. Nagluwang tayo driver. Kasero. Ag-overtiklatan nga ora damasawat na. Nay maglagitin ta nagminorak. Kundi overtake. Ngam agsagdang at lagayam iti asidang. Agsagdang man iti batog na. Kita mo't ba iti panagmanmanehom? Tama ka disgrasya ka? Ha? Ne, si kamot gayam day tagari. Ha? Elisa? Pasensya ka niti pa nag-overtake ko, Gary. Mabit lang tadumsagak, Elisa. Napintas tilugan mo, Gary. Napimpintas silugan mo Regalo ti asawa kanyak. Naimbagman ta nakalugan kay ti kasta. Regalo mo tasawa kanya, Elisa. No kasta, nangasawa kan? Wen, Elisa. Okay. Baknang nga rod mati nasawam, Gary. Sigo da bus ko tinagbalin nga asawa. Kat, adan anak yun? Mawan pa Siga. Awampay. Diyak man na mo, no, pwede ka maadaan iti anak. Tinasayat, intag merienda. Nawan pa panam. Ha? Awan mo't kidi. Sige. Mapantan, Elisa. Kinapudno na, Gary. Ure ka sa no taramidak. Diyak maisurong ayatan tinaki asawaak. Ha? Diyak inibak. Si kalat tatilinaon ti puso kan panunot ko. Kwarta lang ti kinayat ko iti asawak. Elisa. Si Gary. Aklo ng tagpaiso. Ayayatan nakpay lang aging gaita. Saan ka di? Sumungbat ka, Gary. Ayayatan nakpay. Saan ka di? Kaya't mo tamapantag beer house? Please, patganak ko ma. Di na ko mapaayan iti awis ko kan ka. Sige. Ngam, santa ko mga agpakarabi unay ha. Apay, mabutang kay iti asawam? Andar na ka ti asawam? Ha? Saan? Itaan niya gapo. Sige. Mapantang rod iti pangawawisam kanyak. Rabiin. Ngapapay karta ka pala dito isalas iha. Di ka kadipay maturog. Or-right ni Gary, Papa. Ha? Ne? Napanad na? Rabiin na? Kuna na nga dasarakan na atao, ngam awan mo din. Diyak pa'y makontak ti cellphone na. Madanagan na garod, Papa. Anya? Awakan mo't no nalubat lang. Wano saan? Awan signal iti lugar nga yan na. Sapay la kumatakas tang agpaiso, Papa. Gary, agriin kan. Aldawan. Apay at tinakrin nga dagos. Apay, mabutang kay iti asawam? Nasyak, awan kabutang ko. Elisa. Ay ayatan ka, Gary. Agin inayat ta adwa. Ituloy ta ti relasyon ta. Ay ayatan nak, saan ka di?
Jakilibak. Sana na po na siti panagayat ko kan ka. Kat nakaragragsakak. Ta nagsarak tamanan. Agyaman hak. Inaklon mo matlangan tipod no ariknam. Ilimad ta ti relasyon ta. Di ta sinsinaan na kita asawa ta. Tano aramidan ta ti kasta. Agsubli ti kinarikat ti panagbiag ta. Sige. Sikat ti makaam mo, Elisa. Wendy, rumuarak bit. Adalamapan ko sabto na kliyente. Anya? Kliyente? Rabrabiin. Isula ka nung amin tiwaya na, Wendy. Mabitag laeng. I miss you, Gary. Kuma, si ka na kanayon ti kaduak. Ti kadandanak. Uray siya nga ro, Elisa. May kawak magtan no saan ka kadwa. Sika ka na yung tisap sa pulag. Agpada ta, Gary. Saan tang hagawid ita, ha? Intun bigatan ti panagawid ta. Tsak manan makontak ti cellphone ni Gary. Tunggal rumwan. Sana nga text. Sabali at talagang ti marikritnak. At dan sakit di sabaling ar-aramidin ti asawak. Sabay kumata nagbidutak laeng iti atap ko. Sorry, Wendy. Nalubatak. Diyak makatext keng ka. Inton sumaro no, di karumwar no saan ana full charge ti cellphone mo, okay? Okay, sorry manen. Sige, tagdi ko sakbihit. Tagiddantan arumwar no madamdama. Nabati na ti cellphone na iti lamiseta. Kita manupod no analobat. Ah? Ni, saan mo talobat? Ha? Ada umawag. Pari Eli tinagan ti umawawag. I-accept ko. Ngamtsak agsasao. Hello, Gary, sweetheart. Nalipatam ti wallet mo iti hotel ang nagturukan ta. Ha? Ngam inalakon. Alaan tulangan kanya magkita tamanan. Sakiti awanan pa. Hello, sweetheart. Mangmangag na ka di. Hello? Dagiti awanan pa. Talaga. Jaksitangin ti asawa ka. Aramid kitin ti rumpeng. Dayjay tilugan ti asawak, sir. Isu ti nakaparada iti dayta a hotel. Da kayon ti makaammo kadakwada. Diyak kayat ti maluklok. Isu anasaysaya aten ti kastoy a mapasamak. Wendy, pangasim, di na ko may pabalod. Maasi ka kanya. Kasta ti rumbeng iti manangalilaw akasken kagari. Awanan ka iti ba? Wendy. Sige, tumpanag lang. Basta'y sanod mo kumantidarum mo kontra kanya. Pakawanan na ko, ma. Agbalbaliw ako. Diyan ako ulitin tinaramig ko. Saanan? Nasaysaya atan ti panagtali na edmo dito'y pagbaludan. Ta ikarum tinagbasulam. Ay na, anyan ti kastya nagtungtong palam, anak ko. Nanang, diyak kaya ti mabalod. Awanan ti maaramidam. Nagdarom nagita asawa yaw kan ni Garay. Apay nga minanaaramid mo ti kastyay. Nagmayat lang arodon ti biyag mo iti sidong ti asawam. Nailaw anak nanang. Nagpaituraya kiti panagayat ko kan ni Gary. Diyak pinanunot ti ibunga ti naramid ko. Ngala, pag nakmamday ta. Kat sapay kumata mapakawan na kan tumot laang di asawam.
Alaga gayem, ditan tinagpatinggaan, day tapakasalitaan, dito'y drama tayo. Biag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat to gayem yo, Jena Almoite. Agyaman kami manen, Diyos dagngina, kada tayo amin.